Oke, jadi di sini lanjutin yang turnamen ini ya, UCL. Ini dia terakhir itu sampai di perempat semifinal ya, lawan Atletico Madrid. Ya iya, lupa formasinya bro. Bonsoir à toutes et à tous, les conditions climatiques sont au rendez-vous pour ce match. Un temps idéal pour jouer au foot. Omar, et oui c'est lui, Benjamin, bien sûr c'est moi. Nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement. Et cette UEFA Champions League continue avec maintenant une demi-finale aller. Le Bayern Munich affronte l'Atlético. Une confrontation aller-retour, ce n'est jamais facile. Ça demande énormément de concentration, de détermination, de patience. Et encore plus quand c'est une demi-finale de la UEFA Champions League. Oke, semifinal ya. Ini gue buat lawan bot aja kali ya. Allez, c'est parti ici. Oke, di sini Musiala mengumpan ke bawah ke Sane. Kita lihat Sane menggocek-gocek. Umpan ke Laimer, Koman, Musiala lagi. Kita lihat Musiala ke belakang dulu ke Davis, Laimer lagi. Oke, masih gocek-gocek ke Kane di sini. Harry Kane ada syutingan, tembak. Astaga, dioper ke Sane dan aduh, lama kali Wak. Oke, di sini Kimmich ya mengambil bola, langsung aja disundul Kimmich. Oke, di sini Sane dapat. Nice, shooting. Aduh. Oke, di sini Kimmich umpan pendek saja ke Koman ya. Laimer ada ruang tembak. Aduh, telat kali. Ditepis mulu ya guys ya. Rupa-rupanya sangat-sangat ketat ini ya. Shooting. Aduh, Sane, come on, gocek. Wah, nampaknya rapat kali. Nah, Laimer ada ruang tembak. Aduh, Oblak. Waduh, offset ya guys ya. Iya, offset ya, sangat-sangat tipis ya. Di sini Oblak sangat-sangat bagus ya. Di sini buat lawan bot, oke. Settingan itu di apa tuh, tengah-tengah tuh seimbang ya. Musiala, Harry Kane, masih Harry Kane. Waduh, lama kali megang bolanya kamu Harry Kane. Oke, umpan saja ke Marcos, direbut saja. Delete, Kimmich ke atas saja ke Laimer, balik lagi ke Kimmich di bawah. Nah, lanjut ayo Sane, Laimer, Harry Kane, ada orang tembak. Waduh, Oblak ini bener-bener GG ya guys ya. Yalah, dari tadi crossingnya nih. Gimana nih tendangan sudutnya nih? Davis maju, sangat jauh sekali Davis, hati-hati Davis. Oke, Sane ada ruang tembak. Muter-mutarnya terus. Laimer, aduh kerebut. Nah, aduh, counter attack shit. Wih shit, gimana ini shit, counter attack shit. 4 menit lu tambahan waktu tapi udah habis. Ke Depay, Paul. Oke, balik lagi ke Paul. Mundur saja ke Depay, dioper saja ke samping si sayap. Oke, balik lagi ke Griezmann, ke tengah saja ke Marcos, balik lagi ke Griezmann, ada orang tembak di Griezmann. Let's go, putar, tembak. Wah, ditutup sama Delete ya. Oke, ditutup lagi sama Delete sangat bagus ya guys ya. Oke, umpan, waduh, terobosan yang dipotong sama Neuer ya. Oke, Neuer pendek saja, Delete, balik lagi Kimmich, Laimer, Koman, let's go, Harry Kane, bawah, atas segitu, atas masuklah wih. Nah, Harry Kane, nah Davis yuk, crossing. Aduh, Davis ini gimana ya, crossing.
crossing Harry Kane, Pour Kane. umpan saja ke tengah. Ça joue sur Musiala. Neymar, ada ruang tembak. Et peut-être un bon décalage Aduh, sur ce counter ballon. attack dari Atletico Madrid. Di sini kita lihat De Paul. Umpan terobosan, aduh dipotong sama Kinje. Di sini ada pergantian ya, Sane ganti Gnabry. Delet maju ya, Kimmich ke belakang lagi, Neymar. Sangat-sangat rapat ya guys ya kedua tim ini. Musiala, ada ruang tembak. Musiala, Musiala terus saya bawa terus. Tembak. Aduh, lama kali. Oke. Oke, dibayang-bayangin sama Neymar ya, oke ya. Nampaknya akan seri nih guys ya. Depay. Wop, Depay kekencengan umpannya. De Paul. Depay dibayang-bayangi. Masih Depay. Nembak burung itu. Marcos. Peluang terakhir Marcos ya. Sayangnya nembak burung dia. Oke, di sini full time ya guys ya, hasilnya seri bot lawan bot ya. Di sini kita lihat dulu statistiknya ya. Bayern Munchen total tembakan itu 5, Atletico itu 1 ya. Di sini ke gawangnya on target itu 4 ya guys ya. Oke, penguasaan bola menang jauh dari Bayern Munchen ya. 63-37. Akurasi umpan juga bagus di Bayern ya. Bukan, di Atletico Madrid ya. Offset 1 dan ya tanpa skor. Oke, jadi di semifinal leg pertama itu seri dua-duanya ya. Bayern seri, Paris juga seri. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya guys ya, bot lawan bot ya. Lanjut mungkin di semifinal leg kedua.